tiapo SOMPA de AGYEIWAA Dichimwa fidie netu SOMPA FM and TV Nebema wenijie Eni aketiampa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suno dear winya Bema wenijie Naketiampa so kamu Ema ketiampa Papa wafidie netu SOMPA FM and TV Why SOMPA mani live radio no so with TV so Facebook wo SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube no SOMPA FM live abusua yaje baabia afa eno bra no numa ba pa mu kase a etomo akọ se no nsia no beba pa ho sima aduanum pepepe ayede wosie ne yefra na hot bite kase a ehyehye na nso nya de wonu mu woro de ya ensam no ebinumu esoso ho na wo mu gya to ho no enna SOMPA eso ne duam kosi asam na se na titru kasebo ede ensunsuanso papa ba kasebo with results eno ene e friend sa hot bite no na medimafo he ba sententi ya bribia onya adaje edi mayen ema kase no eduru waboboa no ma wompuntu a wo hwehwe won setumika na bibia mu no ya na eyebre time da so enti time heba Mr. Dr. Tafri Jadro no wono nso ka yen ho na SOMPA pai yede esomwo abusua shano nso se opasa wono SOMPA no etime bo anan na mokọ enim na nneema nyina nso etime yeye mawa eno ane se opasa oba fiduanom no enkofa mfikyire fakwa no so 0531 886 2165 0531 886 216 na ententem woni mpenimfo akasa WhatsApp ho a yebe joso saada na SMS ana sempo ofre ne yantumi amfa yebe frewo triple man AGYEIWAA APAM DADAA na ensem yewura taboate na damanti eda wiase nyina apa no so www.sompaonline.com ubenye wo ho sana SOMPA 93.1 eno ya asantemamu ehwada braka ehwana TV no wo adamfopa radio France abrochimemu ono nso abiebie nsempa di atum 101.1 etakwa SOMPA atoemantamu ana takra de de 103.3 wonu ma ewo bunu nyina efa bia 98.9 SOMPA sunyana alaji be kwa na abro sanum saa na 90.7 nso fa bie eyapuye fam ewa nkransa eno achi 106.1 efa bi wotachiman SOMPA de eno abi ena afimfimfini mantamu mankasem no eno ye frana kingdom wo mo wo doma hinkro nyina no abusua 100.7 doma FM no ebutukro ni mfimfini pe etotopete ema KODIE afo nyina nya bi ena SOMPA 101.3 wono nso topete ewo manim asase paso hwa na enensamo a ye domo suko asiase no ye firi wodona wono mudwom adwadifo a wo ho ena wo mo akeka wo ho friends entrofo nhyiamudie na nhyiamudie na se no wo mo ye bibi e de kirei ana wo mo atwerɛtwerɛde e kire wo mo haw ene de ebu aprenti a wo mo friends entrofo de to anim na nsantrofo no nso de wo mo se do SOMPA wo mai mu ebi mu wo ho a wusu no wo mo ba se ye ba beboa ewi a na wo kapre da ho ne yasan agekɔ na ebi mu nso wo ho a wo mo ba ebehwe wo haw no ede eho esu a wusu nyina kokoduru appropriate quarters bebe ese duru na fe muaye no afa ekiraba eno nso ba wo mo no de ya na monta ma won hwe
wɔn na yɛ a wɔn so mo sompa no enti wɔn a wɔsɛ sompa no na ade asɛm to wɔn anim a wɔn kaseɛ no yɛtimi di akyira ewurawura busam ekosi aseɛ ɛma asɛm no yɛnya ne pomato brɛ enti wɔn bɛso akyerɛ sompa ɛbaa ne saa no sɛ wɔn kana ha ne na afade a ɔnabo na no ɔpɔn kyekyeku ayefro wɔn mo ma ne nya so nanso ɛnam sɛ wɔso nsompa nti ne wɔduru hɔ na adehye a wɔn wɔ ɔdɔ na adwam no ɛna wɔn mo kyɛ sɛ wɔn ama aban na wɔtwe mienu 2 weeks ultimatum sɛ wɔn mo ha yi wɔn fa mpusu ne ho mo wɔn ho sampa wɔn mo ka Ghana ho na afei nso no wɔn mo ka biribi a wɔtie wɔ listening government deɛ nti a wɔn mo ka wei ne sɛ ɛnkyɛ bia wɔn mo sɛ shops ɛhyehye ɛwɔ saa afa hɔ no na ɛnyɛ shops kuma woyɛ no ɛto nkyɛn a saa shops ɛhyehye yɛ no mpanimfoɔ yɛ sɛ wɔn bɛsisi na ne sisie no mu no akɔyɛ hwebuada enti adehye ɛwɔ mu no ɛkeka wɔn mo ho ɛde kyerɛ yɛn sɛ ntwerɛfoɔ ɛna wɔn mo sɛ adaworoma sɛ wankasa oti ho a yɛbɛwɔ ayibɔne paa wotire no ani akuyabati nsɛ ɛnso de ayi akuyabati style ɛde asi wo so enti wɔn mo ɛwɔ hɔ no wɔn mo ankasa so dwetire no wɔn mo bɔ ɛde to yama ne bɔfo a na wɔwɔ wɔn mo nkyɛn no ɛnimu sei Ejanu sesi anu ejanu agu angwafo ma ye ntwabu nko omo ma ye hwe ni abeto ade wa ama enti ama ye dwadie ni dia ekofom pa ekwan no ma se gata no mo so mo ba ye ni ta omo blocking road no enti wo de yesre ne se wana gata na chi no omo close no yesre no so omo bie sa ho no ma ye no mo member ye gata no ma because omo ye gata no omo wie ye omo sa de zengre twa wo nyina hia sese wo wura mu a ai ma che wo badwa akronfo ana atake yen wo ba me fai akashi akawa babi ane 17-20 years ne wo ba me fai wo kotoshi wo gbajo mama ka wo bi fe ni ka yuye na anu wo ba me fai ka nyungo ne e ka wonja ni nyungo ba ne gota na ba chaye wo se AGYEIWAA ka 6 months pe abagbe na after enyone after ko gota hakowo Mayor pamu ye nyina free new plan da bia ne nya ya no ade ya ne die kakra opamu ye nyina free ho na family se no de ba ha wo de ba ha nka manyame ade mo ma ba bi papa se ye ntena na boso me miensa pe no a enkrofo be so adwuma yi mu for best MPP aban ade garlic fuo kro e ba be so ayi mu so mo be ye kamera ne gata na ma e bie mama se de be ye nso to a enyiri fa ye no afi mo ja ye sinse mu wie ya enti wei adwadifo a wɔn wɔ ɔdɔ na adwam no ɛna na yesu enti die wie ya maame ne de na no si ye no ma yɛnkɔ ahoma no so ne yɛnkɔ bɔ nkɔmɔ yɛne maame Diana kɔte nim nkɔmɔ na yɛmusa ne sɛ nsantwerɛfo nhyiamudi a wɔn mo frɛ yi ne deɛ nti a na wɔn mo bɔ kogyan no ɛhaw no ankasa ɛne hena wɔne nkɔso ahema ɛwɔ Novo Test number 2 edwa no mo ɔdɔ na batampa akɔ aba wote yanka sompa hot bite so ni da mi da si asem kekeni da bi a ye hye wo odo na no ya betu gota kesie e wo ho omo betu omo ka say just 6 months pe omo be ye gota no this year got 2.5 years omo ye gota no ba nti baby a ye bread conference ni wo hono nita just be incorporate to me fast got an to better idea my okay and I do try or the yeko nti si say kan ya tema na su bre na eba isu a ye nim ye be ye isu so na wo fia wo da copy na liberty wo be ko akosese wo niama no wo ana nyama na si baby ya wo be do na isu no do nyama ni nyina akọ ye Ghana fo ti ya bre ti o se yan kike mu na ama fo pe fo anti no mo be buaye e se ye bre ti ye pape fo to ya sem kakra ye wa ni gota no mo abeye no o mo to mi ye
Omuma 6 months. Between 2.5 years. Bibia is serious. When one is a yes, and I got a little to a point. Yeah, about time. Remember, move on you just your word, Bamba, one idea of Muti. Yana, I say, and Manu. The air can is a yes, 3 by a paying for the natural empty, not letting you on an assemblyman. A Pamutapa, move for man to Munaya Bay at the end of my got a number, yeah, bread. If you hear how Kakara, you want just a baby, how do I this Renafano? Na me busa musa ba ni say no empotem ho assembly kura hyase mo ho assembly member mo tia na na so wo de akwa assembly na assembly foforo e ba yi no wo mo sesen ya kanina assembly ma kina ya kan kire fi mu ba dina to die o vote no be found ye vote man on ba bi na ye de dabi aya mi dani to so be be papa mai into see ade sen and sunu asate tonu ene mu from am ye flow omo ye bibi kakra mai e be bo aye omo ni nyina nim MC ni nim obi anim problem ye wo ma me Diana sade wo chese wo mo hye amobosumi nsia nanso emfie mienu atwamu yi mo na wo che mienu a mo de ama aban enye animu dodo oh yeah mo time onu ani se contractor no wo bibi obeya wo wan maye ansa na sunu statia ebe ye de let to me sure mo say by force say na mo ngwaye ya kata ni so mo ngwaye e kwanto mo be fa na mo di be buaye no omo fa so no mo buaye and to me sure mo ngwa tell me safraje omo dia ye sre ko to po mo tokeke and to me control mo hot bite kasi no ehya na mpanimfo ni nyina atie sade wasi aboso efiri asase se yetie mo nkomo no mu a e wo conference mu no na mo chemu se baabi e ho hye na ewie wo mo yese wo mbebo ma mo manya baabi partner wo mo tu gata ni wie yesi soto adan wo ho ana sanete nya adaje na bobɔ ne ba ko mienu miensa fakosito sabre mpanimfo ni tio na fe yenya akwan Nede ya na ye di free no vote. Ebra odo na ho. 2010 intinya di 17 years e ko 18 years ni. Baby aye di e be bu ye. Pe ndi anda share. Pe ndi atuni na be bi say. Inti ye di bu be bu o mu wo ha na mu ni. Ya na ye ti wo ye ja. Ya pataka kakra. Yamia ye nimu atito ye nyama senso ibe so ebe haye iti government no buaye na ye fancy edua no mu block no guo iron rod no guo ye no bo tell no ma 2 for ye ti ho na bangle na ye di ye aduma isu tata wa manager isu tata titi ya ko ni se ye Ghana for Inti ya koto flekeke. Mo batampa nyumire ma ye no wase na ye nkoso a enwa atwen yem na mom de bese mo ne se munya ntoboase ya antwen na sabra mo aka no wo sompa so yi empanimfu etie enti mo nso mo kote esemo no se tie bia mo nkoso antie sompa no ehumu ya ye bebo edama ya me islam bebre right mo islam so ama ye ye kata ko trete no mo ye wo aduma ama ama ye dama sipa ekosua ye nyina nso no ebekoso ama ye mbina wo man no nso na etron kakra wo mo jeje no ye de be chekere na yetimi akere ne yie na abusua ye ka we no wono ene ye nkoso hema wo Novotex number 2 wo do na dwonum ma me Diana kote ne nkyɛn ne yekodi nkomoyi na wakyɛ sɛ ɔhwɛ bia kane ne wo mo ne yeyi wo ndo wonko ho no a anka anya hwee no ɛhɔ yɛ na nso kwawie ya wo mo ɛte saa pampim no de ama wodo enso na nya baabi afa no
ya wo mo anwie no wo mo kogya wa na afo ho beebi no eno ne nam so akofa we nyina aba enam sensan so obi an so nhye dan na so a ade hye betimi afa so afiri fa ha ba fa aba bedi dwa no na ma wo mo dwadie no akwakoye fa pe eno saa no nso no ya na eha adwene eno na ma me dan na achemu se wo magye ababosia bank de ndi so yi se bank fo di wo no machi gi wo musika ni nyina echi a sabra nsu tene etodri na nsu ano nani abafomi esa pra wo ne makọ nti wo mbesere se mpenimfo mra won sra ban mu eno ne nam so mo friends entrofo a na na opon checheku ekopi ase na wode wo mo nsem no eba yabobo ano abusua wei eye ema no fampo ene yate wei na yebekwaso asan ye wurawura mu aduru mfimfini ho na fe wono mo nso a edi akone aba na wo mo hwese edwa no bibia ebekoye na sabio obi nkodwa enkofa atore nkyamoma ene wono mo nso a eto mu rubber nema ne plastics no nso no ye ne saafo nso ebebo nkomo ne yabusasa de na na hema na nkoso hema kan wono mo nso fa ya wo mo de beto so ene sen esanse nhyiamudie no na wono mo wase bi na nso ni nyina mu no emfa ho se sika ni swa ana mfa so no ensa da ma no abusua wonim biribi mentra se nyade ansa o na se waje besia na yade dada mu a wona ba ho so na sika na hye eno nti ena wasa biribia ohu wa ho oden se de ete na we no de eye dura afie bi ahia bi time heba mixture Dr. Tafri Jedru no mentra se nyade ansa wanonom esanse ye da so da nopa na ye hwe time awia bo a ye hwe time nyunuju a ye hwe time yi time no uhia se wonso obenya bia no nom na no emo wonu mu toso wutimi didiye ebo owe de ma abusua se de mese wo no ma yansan kwa homa no so biu na we ya ye kan time aduru no e plastic na ye ne Plastic Sellers Association no de otua wo ma no se titene ni wozo fo je nkonkodi nkomo ni emusa se enhyiamudie ne wo mo friends entrofo e de wo makosento wanim ya na hema ma medana a kire wo mo de kire se yentimi mfiri fa ne fa ema nso to nso a efa wo mo no wo mo nso afa ene sen osofo te yanka sompa hot bite ni o live tv no so fm so youtube ni ba bia ye mo adwo mo akwaba yo me so na mabobo ano boko edwomu ye de ya me demo ye de ho ase boko de twede ampo ase na mewura ensantwerofo a mo frɛ won na ewie ya no mate ko je egu mo ko mu no mo nsa no muti na mo se hawo no ne de mpa me da si bibi mani ntia watifo ene ahwefo nyina fi memra wasem no so ye bi kan mesrawa mo mai Ghana nti afese eno ye kire okay memo press conference mo anyway na obi beka se na press conference mponi na mo enene asama ye beka aha eno kire se odona fu ani abre papa okay enu nti se wo behwe emati triu a ebo ko jan edimri kaba wa na kire se womani abre pa die na akofa sa ni bire ya ba chairman me pa to so wo hwe odona wo se ya ye data bi ato ho a data ise enyi aye ho ma na sa data yi me fan se 2023 ebra second year no a reach bo my Ghana and kanema mpanyini Akufuado o se odona for bosse obesi modern market crowd ya mawomo enti kane chief executive and olonso ene yetina se kwa APAM se wo mo pese wo mo ye dream bi se de be ya modern market na wo mo besi no nsuo bia ntumi nyiri mfa ho nti wo mo ye sa de ni wie dia wa ye kan yire dia na wonu se ye check la asem ne ye ka
Nti wo mo ye ni wie dia ye hu su yire bia wo check biem ansana ye market no e ye si so ana ye ma wo kwan omu tu nipa be say 263 ho ansana wo mo ye although say ye ma wo compensation and can you believe say wo mo ma ye abosumi ntia na say any finance akoba say ko bi afemu agu bi afemu afre wo nkwa because otifie onim bi one ne yire ne mabedi enti bi afemu afre wo nkwa ena adie ya dawa mfie mi ensenie wo mo nya wo hwe enti na muhu die muhu na osofo eba ne saa no ye beka sa aban asesa aban sesa ye motua na mo akwa assembly abusa sadie enti na asa aka nsinsemu no wo mo ma ho na muya ya wo mo de ma mo ne sen me bajo anamuntu ni die bebre ya trance one on one ya tro letters no your friends e bi ko ya municipal e bi ko MP nchen Senator Lawrence e bi ko nchen e bi ko NADWOA coordinator nchen ya bi ko local government and e bi ko Greater Accra regional minister ho ya ye we mu nyina nso ye ntehe na je ze wo se wo so ye nwo kire wo mu ma mu se ye nso ye wo ho enti na sa yine course no press conference no course no okay sanse oyemu ye oya na wanfe wo se ye hu mobo wanfe wo se a obi hu ye hawo no mo osofo na contractor na no wo ye se adwuma no wa wie na adwuma ana wo se ba bia sika wo mo de man no aka no no ono so asembe na okan o site ana wa firi ho contractor na free site a company no your friend in Gallup we free site one can be answer our free site in there obi ntumi contract free World Bank and a bar wo mo nchen enti sika was a World Bank tria de we tria ni nyina wie yenim because bibia ekoso no wo ma ya so ansi wo mo engage ye enti sika tria bia was a ekoso no we tria wie ntade na contract free site pro no de mimi ntumi nchire gi se municipal for no ana works and housing maybe tumi a chire ndi se mo betumi a wo so won apona so mo betumi a chire mo a chire mo boss we duru hey say tie bia ye bebo ne ye duru pono foforo no ho na ya hwese de ho de ho nsem so tie enti chairman ye ja wo namu amu akro no say de medne ma medan na kote ehya ase a me ma na bobo ha no ba ko mienu miensa wa ye adwuma wo ho ache say wo de wani bubu no wa hwe mo ha no pa se sie aha na mpanimfo ni nyina etie na wo sofo agye a wo ye chairman Edema Plastic Sellers Association. Wo de ha no to mpanimfo ani mu nkure wo na ogina wo dona edwano animu a nsembe na nka be ka kire won akwanya no ni me ba jo won se anka kanenu free circle na wo kosa odona market wa yamfa no se o man Ghana nyina mu no wo pe ba bia ye tu plastic ka se wo se wo pe plastic do so po mu a wana plastic no wo Ghana ebi free kekus ebi free mankesin even ebi free amanone your friends Burkina no wa nyina be tuo by ye wo enti upe sadia na wana obeba nanso enam gata na abeda ho nti obi antumi ntwamu ho no aba odo na wo so obeta de eniane fo ewo ho se wo mu niane nyina asai nti gisa wo mo chichire de so ankofo na ye akwa echi nti o ha ne kase ye pa ne se obi ntumi ntwam emfiri circle ho eno aba odo na se obeta de a opeso oto no gisa okonwa ya na enso wo mu ntumi nti no mo ko ba bi foforo no makoto nti ya ha kase ye pa no ye se obi ntumi ntwam ho ye to so mienu Nansaya your friend say
kwasi ababi ansuo yiri atod ndindi yiri ye no oba ye ne ye wo ho ane ese wani ensa okache asa nipa kra wo ho ndi entra semma saade we nyina mra ansa ne atu anamon debi anunti yesre omampanyin nankasa se omomode na sa abeji na da ho no omeye ho adwuma sani ebeya adwumadi akoso wodo na nyina betumi akoso kama ya me di twato ne se ono mampanyin ba ye no ono de oyo si ade yo enim so ka oye o mampanyin aka ye friends more na wo mu besi wo ho no ye de akọ parliament ye de akọ ye friends minister of finance ye prove bibi awie se akagata no ansa ya hye ayina se market no ndi esro mampanyin se onwe se bibi abekoso wa no amaye memu ye mana watumi enu se ye hu se dwumadie ne koso dia ene oye kyerɛ pa na bekoso ewo do no enti wo se de ye hu no eno nye oye kyerɛ dabi ne mo nse na watumi enu no so na wante hwe a na mo be ye oye kyerɛ no eno de ene esewani ensa o ka kyerɛ ye beka sa mo adwobre mra na monya aboso wo sompa so die se tie bia no musufire beduru mpanimfo anim me ba ju sa ne ehwehwe Sofo ba ne sa dia na ne nyame ne da na se Sofo je nwumre me na wase ne bra wonya de ama yen foforo bia ebebubo afiri akire ebehia wo mo a ewo eho anu yie bia mu no ye be san ba won chen bio me so me da na me da je me ka kire watie fo ne arefo se enkofo fra na frefre me se oye kire we di anu ode me pa mo chew me pe so bia ate se enyo oye kire ne ye no enyo oye kire mponi o eno na obi se abo akraman nani agye no kura wodi na agro wode ne se saa na ne bufu nso a eye ne se nti we enyo oye kire eye nsantwerofo nhia mu mponi ai wow na ye srenya me se nkobro oye kire ye bompa yesa me da Ghana bi fie nyina mo Ghana fo nyina nso edam ase ye ntwewo nkwa akiri pi wosofo agye ene ye Plastic Sellers Association won ma wo na market ho no onka bomuku no etitinani ene ye ko ne nchen ene ne ko kasa yi na abusua enum no saa na wo mo a eye odona Porters no won mo leader Anthony Cheneboa won mu nyina nso de asam kro no a osofo agye ede beto so a ma me Diana Kote ya wo ye nkoso hima won nso ede beto so no na de wo mo boso nyina no ekwa besi se eda asebo asese mo no a wo mo kasa wo besi no mpotem mo kra no bekoso a agye wo mo wie sa agata no na osofo agye nkomo mu no wo so World Bank project enkomo wo mo ni wo ndi ye no sa brede ne ye ni ho nanso kasasi a omno wo mu di wo dan krukru wo mu no ne chese sika bibia da ho na mom di ntia contract afiri ho ekro abra wonwi adwuma ne de ye bekoso a na ye de ni edi akire ne ye busam akwa kosi ase na fe sese a ban asesen so no wo ba pa Zaneto Agyeman Rollins ya ben no esanse na nsen no na nita akokọ so ntedu ba bia ya na hawo no nyina nanso ye de jawa na ye de asoa enti abusua ma yankwote asɛmniti bra ye kɔ odona Porters wo mo leader yewura Anthony Cheneboa ho ajato ne wote yanka sompa what about it so ni o ye mo adwo mo akwa ba ka to ya eja na saa sentrofo nhia mudie ya odona fosun Porters de mo hawa wo ho pa ne san miwura yes, we will do a new make us a year to have you, Juma. Okay. Now, I'm saying, yeah, Juma, you know, the only different and a bar. Now, you buy an honor and your man a coy cacra. So, you got in the end, so let you be a young son in the year. And so, a trainer, a mobile, got a see that.
Yenny secretary for NTM. Okay. The Omba Gotano, Omba Bubu, you see, acquiring in a say, any 20 man, Oma Jacota at all. Tony Tobo. Yane mame dana kote di nkomo nkoso hima wodwom hui. Wachre no test number 2 ho chre sa yon ross bibia gugu ho adwuma yese wo mu yo no na ase wo mu nwie ho. Na osofo agye nso Plastic Sellers Association won mo chairman. Wono nso chre se abrochirefo nyina abokenafo ka ho kra be fa roba wo mo mpotemu ne nso gota kro na wo munye ye nti wo muntimi ntwa na wo maba bedidwa. Na Potters no edwom ho mudwumadi pa ne sen ansa ya to ankomo no so e pacho ye wa ha se ye na ye yodwa ha okay na ye ne edwadi forma no ana ye iko ye na sebe ye bo omo e ma no bo forma beton ne ma no ne omo kwasefo no ho ban e wa ha okay ti edwuma so fa ye no nti se wo munya adwuma so a mo nso mo de aso sa pepe oh okay afi yentro ankomo no so wo mo ba be yes agata na eda mo ntem no de na akofa abanti ama ese mo hodwadie no nkoso ese bi akofa ba ne se ensuo no to a eyira kese to kese na odo no nyina yira etini ebefa ya ha efe ni ema kanenu ne yira emfa ho me ba jose kanenu ne yira emma ho na emma se de se tokesi ya ema no okay enti esi aro ama egano so akwa from because they say go can also free overhead na wo ba odo we ba odo na nenke kwa hodo miensa ana a link to market way. But they say I'm no can say akwa ni nyina because of got an NTSC. Eti ama obi antimi ma so mo e si ona so mo be papa na o si o menye si ko me kwa wa ya ba de ma me ko CMB. Ma me kwa gugu se o mo ko eti ama aja no aye pasa so papa me no can say to no pa na wo ba joma o be ka sense amampom. Because of got an NT. Oh. Na mo amudi dwa ho na ya mo fa he na eko. Yeah, but the only atomy commercial bank, you know, side the one man, okay. Enti sabre ya wonu munya nyoyi enkomo ne chese World Bank for buy ekura nkomo amudi ye chese sika ne da ho ye wo so wo mutimi wi adwuma no ne nso contractor asesa ne ne makọ tesa no by 3 months time on be wi adwuma no they say almost 3 years ni na abanse san ye nso no mo pinimpanimfo abusa die ntira. Okay, I'm telling you, no be to say, Papa ya uboni di osofo yi plastic ya uboni di. Omo etu ana mo bebre yede petition ma benefo ase se ikasa mo di ema omo di ama omo nyina. Yes sir, yan TV. Enti se Miura Anthony mi jawa ma sabre empanimfo no tieu wabobobo wo mo awunim wo mo wo mpotemu ho a wo ye mpanimfo wa ba mu din amene hu se ne mpesua so ana se ba bi owo no mama ne ya mu hu ni a ho na anim no ho ya obese edura amanyosem a mu hu wo mo nim obetimi abobo wondi. Oh biti se honorable Zelato Oba de Oba because you talk to me even Sraya wa any ade. Okay. Local government and also omina etweba. But what the meeting mo omina dey isa. Na osofo je se we amoye ye na kojan ma na bobi ama mema nyina bobi no. Eno nye oye kire. Nsantwofo nhyiamu ena mo de kire hawo amwom ani bire nti na moye sei. Na mama na ochi wi eso pa na se monte hwefe na mo be ye kire. Oh, okay. So for the can be this idea by the share say so I can't no kind of the panel by chose and say
na no from kakana I had the ready I did to aban nanim ya daroma or the so tia supemudia ombra no maye mwa sana beya yeso ya hobe hare because a man be brave ha lose onomdi ejuma but because of so no fan ya mano ni adinti se bia ko telefie me no ka se kura metimi ask ka ndi pa be ni nu bia me ni mo nyira afiri mo se ni adwendwen na ko mo fio se de yo nyame pe nanim na ke no nyira na woduma so ebi ho ma lo fo no ba ejanajana ni adintina wa pakini ni ma kakra kama ko telefie ana wa kata so na ko telefie kwa o medim o jani lo fo no o jani lo fo no te papa ade no ba juma on timi meto ande no ba danje bi atua ni ame no ka se me yire ko jibi ni ana jama di pa kakra na me di atua then it's a sure fa ni amanti yo ene ye ja wo na mamu akọ wasi mi tato kra e ti me yasra mo na roma mo mwaye na ba na boye na odo na ja na fa ntuma fa ja ba na de fi no hotel ba ha ti na da roma o me boye da ma yanso ye da wase enwumre abusua ye ko do na dwomo wo mo ama ne hunu part 1 and 2 na ye kokodi no wo se ba so mpa kase no a won mo hu se titru ba bia mpuntu abo wo ma pia ya won mo su hu no wo mo de wo hawo ebeda so mpa eni gina na ayeye enti jama nyame na ye ne ye adwuma no wono no asa wo ye different from the wo mo nim no no na ye se da bi dada no a na mom se de ye se deji ade no ensonsono ye dem umuna age aye de maw na na nse da anyefe se wo besere na wagye eno nti ene ye ka cha se de hia ne so benya de wo bedi amawo na se de wo di ama no woni medima fo heba center na namo abusua wo ha pa ne sen yade be ne tewo so adekọ a doctor wontimi emfa time wonto yade no so ma yade anwane kohwe ebu akwa agogo yade ampo agogo ya wo suro nipadua kura so obesana so da wura mu bio na akopo kura se mayira yade ayira firi nipaduam bra time da so enti mekanfo ho de mawo doctor oye adwuma da wo mre ho friend 0244 774282 wono abefa na wono akasa womo eneka ye ho anwumre ye ba ite no hot ede mawo a wono mu enworoworo abusua ye twa ye ho tia wadan ye ho se chinhia mframa no ye ba ye de nto aso e mawo Afei kasia bono nto aso enso enie Mampanyo John Dramani Mahama asha Ghana fo nyina no ba atwemu se Amela General Hospital ya emobi atwemu afimpim ye no ani atuonu won mo hyase se won mo si na so ho sikasem ekoye pinso enam so ma adwuma no twentwen na so no nyame ayadom aban no anya sika wo ba ba hwese wo de bebo ho bra na ento ankopim November bo so no ewa afimpim ye no ani atuonu so na se afofo ye besimo no na won mo hwe awie General Hospital no a ade hye no betumi akomu ayarhwe ebra mampanyi de sansem we etu dwaro na ese na won namu a ye okokohwe ye semye ayarsabia na won musie ne bobia ankasa ene tebia asi atie Ghana mampanyi wo John Dramani Mahama nenkasa yo kan ye no ebini. In the meantime, we discuss with the minister to see how we can sort out the issue of emergency hospital beds when people have an accident or they have a medical incident. Most of the time at night, finding a place for them to be treated has been difficult. And so there's the emergency center which was built in Bema Camp during the COVID period. We're going to repurpose it so that it has beds for handling only emergencies. Emergency center in Bema Camp will be there. The emergency nurses and doctors will be there to stabilize the patient. And so the ministry is taking action to prevent needless deaths due to the no-bed syndrome. I was so Ghana mampanyi wa John Dramani Mahama and yet say wakasa wochemu sesa kwabana se womutumi wi ayarosabia no kwa no a ne abofaka sem ye kan se no bed syndrome no so abekwa ayarosabia bi yesempani woni ade no sadie no to ebetimi atwa kakra
na omampani wo free sa probonasia na wodi nani kire mu ewo dwumadie sonko a wo mo de hyehyɛ so Ghana National Artificial Intelligence Strategy ya wo mkopa ahontoma ewo nkrahampanimfo ahodoɔ pii ene kopie mu ewo dwumadie no asesede be ya wo mbetimi di AI bi ayen sachire sonko wo ye dwumadie ahodoɔ ya yedie emu na omampani nkasa mu no wode ato dwasa fie twa mu ena ban no ede 1 million coders program bi ebaye na wose sa adwumadie no wo mo hwɛ ni mu sefri sa bre ya ede kono wo mo ebe mantete ya Ghana fo beye empema hasa ene akire 300,000 ena wo mbenya sa 1 million coders program yi eso emfaso na yetimi ama wo mo training entity sonko ewe kwan ya obetimi di AI bi aye adwuma ewo mayi emu na wo kire mu ese ofa edikan no afie twa mu eya so ye so nkitahudie ensem so ne abafo nimdie wo mo na na edi anim den ya wo mo hwese dwumadie ne ebetimi akonkan enti wo se we die eyemfasodie pii ena de bebro man no. Distinguished ladies and gentlemen, our commitment to AI is not merely aspirational, it is already evident in policy and implementation. In the 2026 budget, government prioritized the deployment of artificial intelligence across strategic institutions. For example, the Ghana Revenue Authority is currently using AI-driven systems to reduce processing time, minimize errors, and strengthen domestic revenue mobilization. This is only the beginning. This commitment is reflected in our 1 million coders program, which aims to equip young Ghanaians with digital and AI skills at scale. It will help build a robust national talent pipeline, stimulate innovation and entrepreneurship, and position Ghana competitively in the global digital space. Enwachi ena womampani editu jase said ye nyoma esifa ekono enche emre bi beba enisoade hunu kese a womo edumo my Ghana ene se bedru emre bi no ye ka abibre mu ha na ye ka ma hodo a womo enya AI artificial intelligence homfa so a ene Ghana hanum sei aha ene beye fapem nankasa. Technology is not destiny. Human choices, public policy, and responsible leadership determine whether innovation will serve the common good. Ghana is determined to be part of that forward-looking global movement. Around the world, AI is already transforming healthcare through faster diagnosis and improved patient care, modernizing agriculture through precision farming and yield predictions, reshaping education through personalized learning, strengthening security through intelligent systems, and improving public service delivery through automation and smarter decision-making. Wei Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama. Na wasajumade na se, ena British High Commissioner Christian Rogon soba sebi no wache se pa sade AI no Ghana fuasia som ama enne wo mo ye nursery kura AI enkura esuade a AI oh bibia dry enkura na wo mo de AI ye pa na mmom sade yesi ani abrabo ho aho no institutions ya kire nyina kwan befa so de aye adwuma ho ne agrek no. For the future, probably leading AI and who is leading it depends as much on those inventions as it does on the adoption. In other words, the countries leading the AI revolution to some extent are the countries that are really adopting the new technologies and that are doing so at scale. And when you think about it, invention and adoption are not the same things. Just looking at myself and the speakers today, we share a thing which is we're all in public service. And when you look around the world, you can see that the governments that provide the best digital and technology-enabled services often aren't in those countries that are AI superpowers where the invention has taken place. And no, British High Commissioner, you're a Christian Rog, no, what I said, British Ghana, dear, you're talking from a month. Ye bomu pa na AI share papa na mom se be ya betumi de aye adwuma yie ho ne asem no afai ya ko yenyina mahode ho ensem so
Aso ye hwe wo magana nyama hoden wonsam so apa obaso abajoku a won ma hyase eye nhwemu de fa video bi ebeto dwase gridco won ma tena ya ba akoye wa akosombo eja atom amanuoma dodo no a asedwrobe na sa abajoku ya won ma pawi opanyina wono ena eba abada no eyura William Amuna wono ye board chair ya woda ECG adwumako no no wono akoye ma bi atwam wono ya panye kwanhwefo a gridco adwumako no woda no ya ka sai wo mama wo mo na wotwemienu eka na watch me ensa so se wo nhwehwemu no won monye na won fa meto dwade kodie pote nam so ema grid ko atena ya ewo akosombo eja etimi to mu saa no wo mo emfa emeto dwa na ene wo so fo wono ne hwe oman yi yenyina ma hoden won sam so ye John Abdullahi Jinapo eboanan ekọ bia ye ho hye no ya won nsamtwofo nyina ene boanan koye no kwasam se bro koduye na se na ne se afempa sansa nneoma ahye wo hono no ene sika Ghana ya hye no na anya sem kuma na ne nkasa ye okaye no ebini a situation that we need to get to the bottom. And so immediately, the ministry is setting up a 7-member committee, which will be chaired by Engineer Muna himself, who was the chief executive here before. He is also the board chair of the Electricity Company of Ghana. We're going to get experts to serve on that committee from the Fire Service, from National Security, from the Energy Commission, and other institutions that would help us to conduct a detailed investigation. We think that within 2 weeks to 3 weeks they should be ready with the report so that we can get to the root cause of this challenge and all the other issues surrounding this very, very unfortunate incident. Near turning kai ayaswo for ya was show my gun and yama hoden one some so a bra bar nine no share near SCA Edward Gridco one matana ya a wakosumbo. You were John Abdullahi Jinapo. Na enaka krenie na wotwi mu na beto dwase Ghana de hye bia akopie mu e wo South Africa mine mu wo mko akope bibia ba fie na oman no mu enkrofo bi kiresa wo mo ntia se ne ntia ma hodo so wade hye wo mo ba baji wo madwuma aboso wabra wo mu kromafo no te ho a de wo mbedi kura no eden ede ma wo mo na enam so ema wo mo ekoto hye omanfo bi no mu eso a ene videos ahodo bia na enenam abefo nkrato bia hodo nso Ghana ni abrantie bia na wo gina ne ebro pa enye asenketwa ne nyina ye de ho nti adwuma na ensemi ebeto dwa no empinifo ahodo bebre na kasa edietia se omeya ye womi obia man so adehye wo obi maso eye adwuma anase ebi obi wo kura school bi ne wo kwa na bibi ne de na akopie mu ewo ho enti ne wontimi emfa mra enhye wonsem nkonkoye de wo pe enti saa xenophobic attack na ekoso wo South Africa no eye omeyi so afo ya wo shaman ne dwumadi esem so kura de rehemu abrega na fo so wo mo nya abotre na aban no ebe ye de obetimi bia sa de ebe ya Ghana fo a wo mo ewo South Africa man no emu no ye betimi abom ho ban na ewie ya na enkrata bi free aprosifo ewo South Africa ho aba ya wo makasa edietia saa eniamo ho nsem no a omanfo bi no mo eyeye ehokrom ho wo mo kire mu South Africa emran wo mo de ye adwuma sabe enya animal kingdom wo mo constitution ya wo mo de ye adwuma obie ne ho no mo wo ho kwan sa wo de mra hye ne nsem na wo koto hye wo bi so wa bra nipa kro no wonye ne hwe na empo wa ye obibi kura po a se emran wo mo de ye adwuma nti no ehye wo ho ese odi so na wasam a wo no ofa ho na wo kokan na sa wo bu wankasa no bekwa akoye de wo pe na wo bekwa akopra wo bi de wo mo se wo makasa de ati anya de a aban no esoso so wo kwan bia eso na wo mu echire mu se wo mu besre se adehye a wo mu nya South Africa for na wo mu wo man no emu wo bia ema na koma emra fom na afei Ministry of Foreign Affairs a wo mu wo South Africa man no ne Ghana aban so wo mu to kese said ye be ya sankrofo no nyina no won behye se wo mo bambo ho nsam no egina ye enti South Africa police fo ne se won pese sa ade no wo mo ede full stop sito ene ya ye kasa yi enti efri sa abre ya de kode bambo no de wo so ma yiri mu pa e wo South Africa man no nya de a won betena se ayen hwe han ama obi ede emrasha ne nsam akoye de opa enko wiase no South Africa man no na de anim guase ebebre wo mu abusuya no nsiabre mu ka se bo efiri no num mpa mu a ye fa no hot bite so mpa fie de agye baabia asamframa no enne yegu so a ye de ma wo na o mai mrase bedwam de nkuma e wo ho a ye fra wo mo mighty minority no wo mo na e kasai na yewra tampuri wo se sa LGBTQ+
the friend say Human Sexual Rights and Family Values Bill no 2025 wo mo hwe ni mo say ekoduru mampani ani mu a won hwe kura mo nani ansa obesa ne 10 esan say ansa na mra no beko no ana wo betintima ye ne bill e de akoto nani mama na sana mana beda ne mra no wo mo ebedi kan kura bo ho amane na yewura tampoli wasesa de kye wo mo resume wo mo resasi no wo mba de wo bedi kan ye ho adwuma e de akoma mpani ani mu no. So, Mr. Chairman, we on the minority, and I believe this is a collective, position, that when Parliament resumes sometime in May, we should ensure that this bill is passed under certificate of urgency. And as a committee, we can make that determination. We have passed so many laws under certificate of urgency, and this is one that is fit to be passed under certificate of urgency to bring finality to this matter that has been in the public domain for some time, so that the same day His Excellency the President will sign and give accent to the bill that has been passed. Thank you. By the good. Na wakasa asemi wie ya pe eno ura Shaibu Mahama wono ena weye chairman ewo Parliament Constitutional and Legal Affairs Committee no so wono so se semra no nya koduru mampani ni mu nko ade a wo shebo se obesan. Parliament has got its own calendar. Much as we want to push in this bill, there are equally important bills. We don't rank bills in order of importance at the chamber. And so as we process the bills, we are rest assured that this bill will be considered when we resume. And so as to whether it is of agency, it will go under a certificate of agency or not. The important thing is not having a president who will refuse to assent to the bill. So we have a president who will assent to it. And that is what is important. It doesn't matter what time it gets there. Eno ura Shaibu Mahama wono ene Parliament Constitutional and Legal Affairs Committee no one mo chairman no say oh si enya wo no ma betimi atintim mra na atintim ne ye nkwa de a ye wo mampanim bi okura pen no wono nso wo besase. Teacher Training Association of Ghana one more anansɛmtwerɛfoɔ akasa ne nyina no ayɛ one more ankasa se yɛbɛfa wɔ madwuma ɛwɔ no mu nipa ba sɛ ɛbɛm aduasa ɛnkono ani kyerɛ yi na wɔn mayi mu na wɔn kyerɛ mu sɛ wiasɛm kɔtɔ didi a ne bɛdidi na asɛ wɔn mayi mu no kamia sɛ hieni mɔborɔ watete ne mɔwura mu ano hwɛ ne ba na akɔda no wie school a de aka no yɛ sɛ nso wɔ akɔtua damudie de ama obi ne wafo adwuma we nyina ka sɛ yi ɛno aka ho bi nti ma wo da so tifie ya wo nyanya wo bia so obetumi aposti wo mu adwuma kwakoto akyerkyere adwumanim anam so nti wo mu nsɛmtwerɛfo akasa ebra wo mu ebo anan ede nkrata wodo ekɔ asoye hwe ma Ghana sikasɛm so sere wo mu sa daworoma ba bia duna tema hye ano ayɛ den pa ede ama wo mu sɛ wo betumi atena no afa wo mba yo yɛ kyerɛ de akyerɛ ban no sɛ wo mani abre ye wo sɛ wo mu sibiribi ede kyerɛ Ghana aban na ebra ene wo ma ko jabo yɛ defiti anu de banimu no wapanyi pa ya no wodi won mo nimu eye owura divine nanija wono anane nsɛmtwerɛfo ekasa ya won mo yesem wode to yenim sei so be yakasem so mo like how it would be so they are not okay with what is going on they should do. So we're expecting say by the close of the day we should be able to have almost all the 49 colleges of education doing something small to register their displeasure. So we can say so that is why we have to as well also look at some of the things. Even as you see they are picking leadership from all the 49 colleges of education. So for this one there, petition. District so as leadership of all the 49 colleges of education is submitted now from the government maybe it will be too far from today that 65,000 people are in the street so but for now and for today leadership across all the 49 colleges of education that's it. Na anu no and chief director yo wo asoya e so mai sikasem so wono anankrata eye kuyi de koye no wocheye wono so ekasa meche Dr. Patrick Numo na nenkase no sei ena esibiko wie. Represent the people of Ghana at the International Monetary Fund and the World Bank annual meetings. We left this work and the people behind to take care of the business of the ministry. We were informed that a group
is coming to meet him at 1 o'clock today. We have been waiting since then, and you arrived a few minutes ago. We were coming to meet you, and the songs we heard you singing, the chantings we heard from you, meant that you are not even ready to listen to the ministry. My name is Patrick Bulo. I'm the Chief Director of the Ministry of Finance. Technically, I'm the one who leads the ministry. The minister is the political head. So if you are coming to meet the ministry and you are not willing to talk to the Chief Director, then I don't know the type of people that you expect us to bring into the public service. As your leader said, you have gone through training. You are all graduates. And according to your submission, you have been unemployed for some time. We expect that you would have used that opportunity to familiarize yourself with the way the public sector works. So that na mekrakra mu no ana yenuan ma omakwa kwagentete wo teacher adwuma no mu na nso mu nyanya adwuma anye ye mpempre ya no wo mo so ne yamane boni na opon checheku ahwetwe nkomo. To the representative, our chief finance, or say, petition on his behalf. It's I assure you, so I'll hand over the petition to him. And I assure you, so I'm family and so Munka, you will be back again. Today, can you now, so Montia, or Munka was so much before a campaign time, so much more automatic person. They will put 50,000 people. After more fire, no money game. They didn't have the dear workers here. So me ka say ye ni arewa ni eboa be san say dodo na crampo no etimi ama ye leaders no mo ne aba leaders of the other teachers union na yaka ye hu abom ne aba san say ye hwe 7,000 ya omo so omo dia main emmoa e wo kwan bia so e san say 2022 backlogs wo ho and so na ye 2023 yaba na so ka say wo fa 7,000 na 2024 for mu wie February almost national service wo san for maka ye ho that means who partner say agrobi na say ye ko school ma ye KODIE na ye die wie awo patros agrobi ne ko school ma sabi ye KODIE wei ayenuan ma war ma agentitia ewo acheche adwuma ni mu na so wonyanya adwuma nya yesesi ye yamane boni na opon checheku ene de besom ye na yedasoa ewo adesua ne homasua ensemo Ghana High Commissioner Emma United Kingdom eye Sabazita Benson na wode atudwa ekire mu se aban ede Ghana PhD eye wo momokwa kwaje entity e wa manone ababa ya doctor fo no aban de wo moka ya asasika na som 5 million euros ya wo kire mu ese wei no eye adesuafo bia ebi kura wie school no ebi ewie school ne kodada nemom wo hwe nkrata ye de ma wo mo ne hyehyɛ ya wo mo de aban ne kɔɔye na ehu behia se aban ne ka se eye scholarship en wo mo de kwa akosua de ne nko ade sa stipends na anka yetua de ma wo mo ne wo mo de support wo ma de sua no ne wo ma sesere mu nsɛm no ɛsɛ se aban ne hwɛ ne wotua san se sa nipa koro no se ebia mfie mienu mfie miensa na ekom kɔde no wo abrochire hɔ no mo a sabre ye komade na wode kom na wie school no esesa abane hwe na sa sika no wotua de ma no enti ne nkasa mu wachire mu se de nneomasi fa kono de e kada ho enti se aban no ebetena se aye nhyehyeye na wo ma hu kwan a wo mbefa so yi saa 5 million euros no e di afri ho no mu a anka so be banfa so pii na wo se na nse mu ntemu kura no amafo ye ya desuafo ebi kura be ye kire se wo mo so saara no wo mutimti e kam ye ko se e trender e da ho na wo mo mpese saa de ne be koso atoa mu enti wo de se de to mampani John Dramani Mahama nim aso ye hwe sikasem ensem so wo mo hwe na saa sika no ne ye ka no wo mu nyimfiri ho. We have people who completed their course in 2023, but they claim that the award letter promised to give them stipends, so government owes them stipends. They were supposed to have completed in 2023, but they're still here asking for stipends. In fact, the PhD cohort, we owe them about £5 million, which includes tuition and stipends. If you look at the leadership of the PhD students, at least the ones I met when they threatened to protest last week, they have completed. The leadership that I met, the president, my own good friend, Bansa, he defended his thesis, his colleagues have completed, but some of them have even started working already. They are already teaching in universities here, but they're waiting for taxpayers' money to offset their stipends for them. That is why I believe Section 31 of the new law, the Scholarships Act, is good, because for situations like that, if you decide to stay here and teach, then you have to refund the money that we've spent on you.
Wei aye Saba Zita Benson wono ene Ghana High Commissioner Emma United Kingdom. Ene yewra Bukari Nipe Joseph wanonso eye womai soafo a wohwe akobadie ho nsem so. Na wo mo akwakoye dwumadie bi sesi e kojokuru nkotakorade keteke kwan no emfie mienu a wo mo de tum ese wo mo bie ya eye adwuma nti eno wo de ebehwe bi wo Facebook no so train na wo mo timu sa no ase obi te office baby no na edi akone aba na no ana CEO ya oda Ghana Railway Development Authority ano Dr. Frederick Apo ebe chese bra mampani ba ya wo so wo reset no mu no mfinhia mienu to ano wo matum no wo my rehabilitation work bi mu wo ho kakra ama sesei akobadie betimi akoso enti wo mo apa ho ntema ye firi kojokrum ekọ no ebekoso na soafo ohwe akobadie so ko bi ene mpanimfo ahodo eka bi ebem ewo akobadie adwumanum na wo mo chese we no anye kojokrum kotakorade nko me ahodo aka no so wo mo gu so reset. We are so happy that the vision of the president in 2012, when he started the redevelopment or revamping of the rail sector, that he commissioned it in 2016. And shortly after he lost power, this train stopped operations, or this line was not being operational. We, as his appointees, we are so happy that our boss's vision has come back to life and it is working and to serve our people. The goal of the president is to improve upon connectivity for our people or transportation for our people. You cannot have a well-functioning economy when the transport sector is not functioning. Enti eba sa no mpanimfo a wono mu ko dwumadie ni bi lunch na se na wie na yesesa omugu keteke num na ne omu free kojokrum ko 5 seconds twa mutakrade de kokosi sa da no ho chese aye adwuma eno yewura Bukari Nipe Joseph ya wo yeso afo hwe akobadie ho nsam so no na obiebie nsam ne ne de aka akire nyina akire ye ya tuwa kasiye bono eso na livelihood empowerment against poverty ye 20 aka na se leap eye dwumadie sonko wa Ghana ban edeba ya san ye beya ebeboabo afiafia hodo mo titiru ni won ma wo mo ni bie no na asoso won ma sene enkakra dwumadie sonko eba ye nipa pepia nkoma ena won mo nyemu chefa ya ene ya hweka sei ya tese aban no ena maso ya ehwe ma koda ne asetena mo yedie so eba be kirekire mu sane ye beya won ma kwabamba doson na afiafia dodo no a one monsa atumi aka one motie anam so amansemchofo nhye mu dwumadie bi AKOSUA wasofo ya wono hwema enkoda ne asetena mu yedie so maame Agnes na momolate won nsemchofo adi nkomo adi afa ho yetimi ho say efiewe anase efiewe eneye most vulnerable na yetimi I am on board ye challenge ye nya no and say most of the people are also bedridden wabubu enti wo frɛ say mumiti yen ewo ye hyiemu wo ha ne ye disbursement those people might not be able to come but their caregivers will come intermanfo who caregivers na no see on away abranti aka maka mojina ni nanso ana babawa awojina ni nanso eba ne sen ono so benefit from leave but if for any reason who say bia nipa no take advantage of bia na nkoye vulnerable na waka baby nti ono so take advantage of it you can inform us na who be personable so you can inform us. Ours is to improve the system to make sure that as many Ghanaians that are within that poverty bracket are captured. Wei aye swofo ya wohwema enkodane asetena mu yedie so mame Agnes na momolate ene yetene nka no na sadno de ya yaka ho asem yi won mo hwene mu kwanse ni paba sampema ha nan ne etwei ena ebenya so emfaso na nyame ya dom a epo boso ndeto so aduonu nso ena won be hyase na watere mu ede afa ho na eno so ehu dwumadie ne ho nsensem no sei eno kan ne defy do by way of reducing vulnerability and poverty in this country. He ensures that every single requirement is met and then we fulfill, like we say, all righteousness. Today, we have launched the onboarding of the
beneficiaries. And so from Monday, the 27th of April, we will see that our service providers will be coming around the communities, we'll be taking the biometrics of our beneficiaries, and then we will commence the onboarding. This is a process that started in 2008. And since 2008, we've not had any form of assessment or reassessment. Across the sub-region, Ghana is the first to lead in this charge. And we take pride in that. But beyond saying that, we are committed to ensuring that the system is more efficient and serving those that it needs to serve. And so we have reassessed the people from the field. Also for ya washa man kwada ne asetena mo yedie so ma me Agnes na mo late no amane boy ni otu enkra free enkran mantamo na na opon checheku ene de besumye ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra sunye ye ne affiliate ahodo hotbite kasebo ene emuntu aso ena yede esumui wo ensemfoforo emu no ama saman circuit court etna ase na ni nyina ene se Owura bi a wedding fishia no aduonum ensia 56 years we mason na yare mande ne se won kwotwera da bampu na chi ni nyina ne se won wankasa na ba no ma ya wedding fishia ne dumiensa woni akoda na akodi mpaso agora manyensen abamu na ewiase de asemu mpenipa o nipa ene pe ne ho asem Simon Wiafe woni ne yere nete ewo amasaman empotem ho na wo kiremu se ne yere no woye dwadini na dwadini no wotimi kodwa no na wakwa amade ache wabra wo mafie saa dakro no a enti wono no ne yire na kodwa no wokope bibia ba fie no na ni kunu no nso ne na ba no ma no eye maame no ebaba wadi 13 years na papa wadi 56 years no eni ababa wa akwada no ehye ho ye de wo mope na akwada 13 years de edie na 56 years woje was akwada no ho na wokiremu se woni akwada no ye saade ne wi a no wabona no so se wonim na ne maame firidwa ne ba no wo ka kire na de beto no enya asem kuma enti ehu saa no woni akwada no eye saade no no wo se match eye bosumi a etwa mu yi akwada no kire se ebra bosumi bia wo ba ekwa afikira naso wo bu ni nsa ne ewo hunu no wono ne de ne wanhunu bi ene wo sha se ne ho ye no nofo as wo yare as wo nyare nti maame no wo hese de ne ba ne nam ho no a waye saa no ano se da bi ese so wotimi ni di nkomo wo di nkomo no na ne ba ne ka kire ne se wono no bosumi etwa mu no wo mu ne nsa ene wo se kan besen wo fa akoda no wo de ne kwa ya asabia no wo mkoye medical test ne ade e ba ye se na akoda na fanyinsan ho na ne nyoma wo se da ene wo se enti maame no ekire mu se dosufo ene yekobo wo mo asem na mane a wo so eldane ma prosifo no wo so asem no emu na police inspector Hega Owusu Heneba wono ene yekwadubofo ewo asem no mu sanchiremu ya amede abayi wono ena edi sanchiremudie na baye ensem a ekoso ewo court ho no ena wode ye ho amanebo ababetu dwai enti wo ma police medical form ya wo de koma aprosifo na enam so ema wo beche eye owura ya wadi emfihia na duonum nsia eye Simon Wiafe ya wo ye mesin yi enti wo akire mu se nyame ya domo a me ni da etoso enson ewo afia emu na chese bosumi aye ba besimi ni da etoso enson ena wo besan afre asem no ewo court ho no mu biem abusia eye no num mpai mu hot bite a yetwa mu no nsia na mo non so mo ne asode eno ne yeguso a ye de bre no o TV na onya live SOMPA TV so decoder no so ba FM stations no wono benya yen na Facebook YouTube TikTok ba bia ya ho ma memfa onko guan na guan ni no o moti edi free frau eho ma ekowie 2016 de kura ye to aba no o man to bi enam sa so ma o manya MP ya obegina wo manam wo mrase badwafie entedu ba bia na abato komisa wo mo boni tiri so say yensesa no yanyina adwuma mfiri ne nsam no na eho ka ho bi pa na ne yede boko adu na mrase badwani wo ho ewura Fred Agmanyo one day say sa 2016 no bezi sabre one day say o ya mrase badwani odikan ewo Gwan constituency wo mrase badwafie okoye no agya wo mugu so peke ne man kakra akra nanso se wo hwemu pa se
2016 eba mfie nan wo mo nyamra se badwani anya hwenko obagina katua wo ba mpasua so a wo betimi aye bibi kakra ne common fund nso bebeba na nso firi sabre no bia wo manya hwe se afi naja wono ma hyase enti ebeye nanka emramu no kra no ye wo mpata bi di pata wo a ye mpata wo mo infrastructure empuntuo akwan suku adan esan se ye ka chechefo ne ye posu a obi a mpese obeba gwan constituency na de yentie de woni amane boni edi ho nkomo. All we are asking for, since our roads for us, help us to build our schools. As a LP, whatever money comes to you, go to your constituency. The money you spend in your constituency is sometimes maybe 200, 300 times your salary. Every month, because every day you have to send money for one thing or the other. And so, if you had an MP at the time, the common fund will come, you will do something. Your salary will come, you should do something. You would have been able to go out there to lobby for one or two things. So, we wouldn't have been where we are currently. We are not asking for anything too much, just infrastructure development. Help us to develop infrastructure. That is what we are asking for. We need to develop sports. We need to get at least one quality sports facility that the children can go in and win whatever they want to do. We want to have a vocational school in the area. One in the lobby, but it's not in a good state at all. So we want something children will be able to patronize. People can to me. We can get one campus over there. So these are the things we're looking at. But what's on this? Employment opportunities for the young people is a major issue. And I tell them, all of us can know what time we go to work. The agriculture, let's give meaning to it. That people will accept to go into agriculture and make a living out of it. Eno eyura Fred Agbanya wono ena yemra se badwani ma de hia won wogwan constituency eno o kirekire na ewie no wache se ho se wo mo wonsu ho hawo enti edu ba bi no no akura to ne buto na wa kwakwa ebo ho bi e de ama won ne se gwan constituency na nya sutade kase fra we ho na fa na se da bi o ye no fra on fa ho na ebusa asa na sa na kwantan so kase no so se hwe ye ho ne ye ensuwansuwa ne bi ne ye wo Nemom yempotem ho eba kokodu a wonmo ya ade na afi na ma afro na ewo ho ntinu senka yedua mo nso eno nso yeyie na nso ye twa obo ade nsuo eni ho na ewe a yentimi nua mo. When you go to my constituency, you enter some of the Buem communities within my constituency before you go to mine. So for example, I'm from Nairobi, Kumasi, and I'm going to APPIAH. I have to pass through Old Bayoka, which is part of Buem. I have to pass through New Bayoka before I'm able to access some of my communities. But there are also ones. They also have their own language that they speak, which is not Ewe. 4 traditional areas: Dogofi, Lolobi, Akpafu, and Likpe. These are the 4 traditional areas that we have. We have major communities. We are a rural constituency. We don't have major rivers over there. Water is not close to us at all. So we don't have any major river. There are streams in the various communities. Don't do fishing in that area. We are purely agrarian. We do farming. Cocoa does very well over there. Almost everybody has some cocoa farm. Rice farming is a major activity in the area. We have a lot of surrounding areas. I have written to the Minister of Agri to help us irrigate some of the land. Give parcels of marshy areas that we can have. Cultivate rice maybe 3-4 times in a year. But because we are doing this purely doing for agriculture, we do it once. And for the rest of the months, the land is just lying fallow. And so my thing is that if we can extend some irrigation facilities in that area, it will help the farmers a lot. Ora Fred Agbenyo wono ene yemra se badwani edema adehia omo gwan constituency. Bono Regional Minister ayo no monya for Joseph Adakwaboa na wapanyi para ba be chechwem sa na no wada wa yechra NPP mpanyifo ye wobono mantemu ye no wo hunu ne ko hunu nan bia akwa se bi wani nka efie na wate ase monten so wotenetene wapom esa no hu hunu so wo yechra ne ko ye na nsem wono mu ka bia no wono ma na fa kwam sanse wo munim se aban betena konya so no se bi wanya Ghana fo bro wa ye mpuntunyuma pa ya ene wo fa konya so a Ghana fo ye bebo ndipa Ram people for say test ya ho de ahwe opono say ahode no ho a in fact battery na ukura battery na ukojo to eno aye gbada e wo sunwan yes ye mo bia nhunahuna aye demonstration na se dan kanyanko concept bruman enso so san ya ma no so omo demonstration ni pe ba ye 50 a police for no crowd also say demonstrators no we chira aduma papa his excellency John Dramani Mahama oya wo bonoman mu a ya ne say ya ba fro platform ni edidi atem and nipa ba ko no be 1 term MP e wo Doma West e fro platform a o say bono lawyer for ye tan amenka ho and so the party 2019 the party emuna no primaries na ne lawyer ne me
I was away. I am one regional minister when Monya for Joseph Adakwaboa, Nene and Yeti Amanaboy, Nanajmo Pambo, and na Edibesumye. Yamina Westway, na Yanaya Hutia wa, Yaba, Yabaquamone. Midimafo, Pokwasi Maira Accra. Midimafo, Pokwasi Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put away the mo. And yet the Muampa. The said, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between ones and 8 years canon. Nusumi connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection na wodi we wodi ba de kro ba do kro ya ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. SOMPA TV Emma Aketiapa. Enokre Emma Aketiapa papa ampa. Abusua ye kwa wie kase no ewo amanone na amanone nsemu aye kono sesei amai bi mo wo mo ahyase a wo mo ho popo ni nyina ne se America mampani Donald Trump de to se wo no mo a waye wo ho se wo mo abomi mfi tenduku ntukwa ya wo ne Iran wo no mo anya no safo na se wo mo de wo nka ho empo wo mo makwan no wo nyina baabi entotopa ye ne wo nya won yi a na wo mo abo ntu apata eno se Spain ka ho na wo sa wo boya bo France no munyina e chese netofo kura na du baabi a na se wo mammoa ase wo mo ya ye hufo ye ha no na nyame ampata aman no binom wo ho ebedu baabi no wo mo abetwe wo ho afiri natonum na ekoba asa no ama Spain fo nso kura ho asase wo so na wo mo ka se oh ye papa Trump ya no ye nshada nya se bia ye tia de ekoso no e ka ye nko akura anka Strait of Hormuz no anka wo ma bie ewie ya na UK Prime Minister Kestaman so beka say yan kura say amakwan mo wagina baabi atotopa ye ne de ko e ka yan ko anka Strait of Hormuz wono ya bie enti say ya wo masa ka won to adwemi ye hwe nim se obesan gina ye mpapre no so na ato a watimi akobunu mu ho abu aguma mana bie se de be na kwan betom ama afoforo nso eho ato wo mo na eno na krata nso firi US afa ho eba se enya de amampani aka se bi o mbe yi Spain afirim and Spain for woman susu ema womuyem enhyehye won eno ene ye gina so a ye de kase a ye de ba firi no num mpai mu ya wodona adwadifo womo ani abrecha se firi se won beti pampim e de to womo ne cycle ntem no ama adwadifo kura ntimi ma won chen na kampese womo aba bedidwa na fe womo kudwafo e de edidwa afoforo ka ho na ebi ne se Mampanyi Rajon Dramani Mahama Ediatu Jase La General Hospital no nyame ya domo a anton kopem November bosomero wa fofa ebesin no na yewie kra na omampani ede no tu dwawie ye no ene wo kire mu ese 1 million coders program ya wo mode ba ye no afi wo mo hwanim se Ghana fo ebema wo montete enam sa adwumadie ni so no eye empem ahasan sa ni pampem ahasan AI no wo mo bebu amana ye adwuma pa ena Christian Rock one year British High Commissioner what it was say dwuma ye betimi die no eho ne asem no Wapa obaso obajokuo ya oba be nhwemodi afa gridco won matena ba kwa akosombo ya enene kine ya da nan wada eja eto honimu Ghana anemusini ema UK Sabazita Benson ede atuja ya wo kire mu ese Ghana PhD adisuafo ya omkwaje ntete ewo UK aban ede wo moka be 5 million euros Ora Alasan Tampuli Gushakumra sabedene se LGBTQ+ no mampene boso enti adaromo sabre ombasande akonanim no wo mo hweso obesan no ra Shaibu Mahama se
mempani nimpen mu so se tie bia wo mo de ba wo be hwane ana afi yesan kwa amanone a sesei supemfo wo mo yen hyehye won san hwe yi a Trump beka se yenyi wo mo mfiri natum nanso krata afiri na bobo no ba se enya de awaka bibia sa eno so ne yegyina na ene hotbite kase na ye de be so mo afiri sompa 106.5 FM Accra na TB o 93.5 Kumase UTB ewo sompa takrade afi sompa sunwane sompa doma ya doma f 100.7 so fa bi Kane Urban Radio wokuta mu Kane Mountain so na www.sompola.com ense me nyina kogu ho a Kingdom 106.1 wo fa vi wo mankese mo no ye de wo sie wa kenkamfo no triple mai APPIAH APAM DADAA anwumre menimenu amoma AKOSUA AGYEIWAA KODIE boatin ena ADWOA ASARE yadamu nyina se yamamumu